АЙСУЛУУ ТЫНЫБЕКОВА, dvostruka svetska šampionka. Najbolja prošle godine u Oslu, također pre 3 godine u Nur-Sultanu. Na olimpijskim igrama u Tokiju osvojila je srebrnu medalju. Challenge decision. 2 point for takedown confirmed. Challenge lost. Protivnica NONOKA ODZAKI, svjetska juniorska šampionka ove godine, treća na svjetskom prvenstvu u Oslu prošle godine. A 3-0 lead for NONOKA ODZAKI, 19 years old, Youth Olympic Games gold medalist and Cadet World Champion in 2018. And Miracle with 2 looking for the fall, called for but not confirmed. And the fall confirmed. Into the finals, your winner. On mat C from the United States of America, Kayla Miracle. Finalistkinja Kayla Miracle, Sjedinjene Američke Države. And the 2-time world champion, АЙСУЛУУ ТЫНЫБЕКОВA, closes the gap. And 4 confirmed for Ozaki. Ozaki vodi sa 7-2. And 2 for Ozaki, 1 for Tynibekova on the exposure. Now kicks over for 2 on the exposure.
11-5 and a berth to the finals for your winner from Japan, Nonoka Ozaki. U finalu Nonoka Ozaki, Japan.